Pogledam na svoj sat, nakon što sam čuo da su se vrata kuće zatvorila. Moji roditelji ne bi se trebali vratiti nekih 2-3 sata. Do onda imam cijelu kuću samo za sebe. Odem u dnevnu sobu, uzmem daljinski i prebacujem programe. Većinom su vijesti i neki pastori pričaju o spasenju. Pustim TV i odlučim se zabaviti sa zadaćom. Da inače ne radim zadaću, ali jednostavno mi je toliko dosadno. Uostalom, to sam morao predati još jučer. Bacim daljinski u stranu i slučajno se odbije od jastuka i padne na pod. Pritisnuo je neku tipku i promijenio je program na jednu od kamera instaliranih oko kuće. Buljim u ekran, postavljena je točno iznad garažnih vrata. Gledam na ulaz i na ulicu preko puta. Nema ništa neobično, gledam malo dulje u pomisli da mogu vidjeti druge dok oni mene ne mogu. Ništa se nije događalo pa sam odlučio ustati. Odem kroz tamni hodnik do svoje sobe i uzmem olovku, gumicu i knjige. Odem opet u dnevnu sobu sa punim rukama, sjednem na kauč i sve bacim na stol. Olovka je iskliznula sa ruba, dok sam se sagnuo da je podignem. U kutu oka uhvatio sam lik sjene na televiziji. Odmah sam bacio pogled na ekran, ali to je samo mačka koja prelazi cestu. Sa olovkom u ruci krenuo sam završiti ono što sam jedva započeo. Počinjem pisati i rečenice jednostavno kreću na papiru, iako zapravo ni ne znam o čemu pišem. Nakon 15 minuta završim sa sastavkom i opet se bacim u tople i meke jastuke od kauča, pogledam na TV prije nego ću uzeti daljinski i odjednom stanem, poput mrtvaca. Ruka mi se zamrzne, oči mi se prošire, a srce mi udara sve brže i brže. Dok čudan lik stoji na kraju ulaza, okrenut prema kući. Koliko vidim, pokušava gledati unutra kroz prozor. Kad malo dođem sebi, otrčem koliko brzo mogu do vrata i zaključam ih. Napravio sam to sa svim vratima i prozorima. Šta god da to je, moji će roditelji to riješiti kad se vrate. Pogledam van kroz prozor u sobi i naravno, još stoji tamo, na kraju ulaza, bulji u mene. Tiho otrčem dolje, u strahu da bi ga buka mogla navesti da pokuša ući. Vratim se u kauč i gledam nepomičnu sjenu na TV-u. Skoro da i ne trepne. Minute prolaze i onda i sat, a moje oči su još zaljepljene za TV. Stoji tamo već više od sat vremena bez da se pomaknuo. To nije čovjek. Želim se pokriti dekom i sakriti, ali ne želim raditi iznenadne pokrete. Osjećam kako me gleda, iako su zavjese zatvorene. Dlake na rukama mi stoje poput igli. Ima neki čudan osjećaj u zraku, kao da ću se svaki čas ugušiti. Skočim na noge kad čujem da auto prolazi, okrenem se na sekundu da vidim jel ga oni vide, ali ne vide ga. Jednostavno nastavljaju voziti dalje. Opet pogledam na ekran i donji dio trbuha mi skoro ispadne. Auto se nikad nije pojavio na kameri. Trebao bi ga vidjeti, barem kako napušta kut ekrana. Ali sve što vidim je mračna cesta. Stvorenje je još tamo. Ali kad još jednom pogledam van, ne mogu ga više vidjeti. Ekran je bio zamrznut već više od sat vremena. Osjećam kako me gleda, iako je sve zatvoreno, jer više ne mora gledati kroz prozor. Našao je ulaz unutra.